Biyag ti tao. Hello, Insan Roger. Hello, Insan Jimmy. Kumusta kayo, Titan? Kumusta daapong lakay kanapong bakat? Okay kami, Mat Insan. Awan tirong mga pagdanagan nyo kadaapong. Nasalunat da. Kumusta tipan naman da? Mayat Insan. Mayat lata ti apitay damangan. Kita dagiti papaunag da Prutas kanatang ti katangin nyo. Kantay gatas da. Di mo liwayan timang pagatas kadakwada, Insan. Wan Insan. Di ka kadimadanagan. Naawat mo tay pauit me? Wana. Nairwar ko ni tibang ko, Insan. Ipasyar mo ida, Insan. Ngam kita bantayam ida. Kibinam ida, Jimo. Wan Insan. Anusam da apong. Agtalaga king ka, Jimo. Iso ang pinagnaad ka di tabalay. Wan Insan. Di ka kadimadanagan. Jak bye-bye anda apong, Insan. Agyaman nak no kasta, Insan. Orayan ti awag ti kapsat ko, Ta sigurado ngagpauit mo tayo dyan iti kwartada apong. Sige, bye, Insan. Okay, Insan. Bye. Jimo! Jimo, apok! Ayan mo! Apay aya. Anya man ti masapol yun ya. Damagak kumalaang no nagpauhitan da Roger kan glory nga insan mo ija abarod. Ay na, awan pay. Saan da ka no masangot agpawait? Kamakumikom da. Apay nga tangay. 2 bulan na siya da nagpauhit. Pangusaran nyo iti kwarta ya. Jay maintenance ni apong yu alakay. Kantay maintenance ko matan maib-ibosan. Gumatangak taon. Adra kwarta maya, Jimo. Kat istambay ka laang mat. Ay na, ora istambayak lang. Adalat ta kwartak. Sige, tarumarak. Inak gumatang iti agas yo, kanapong lakay. Anyat kaya jaw? Tayo libre kayo? Kaya jaw ti pansay? Wano burger? Kompormen Jimo. Sige, tayalaan kayo ti saggaysa kayo asyopaw, kaniyapong lakay. Sige nga ron. Salamat. Lukas ta. Saan pa'y gimbawag na iti apo ko ta manipod abraw? Saan pa'y lakay? Makumikom na ka no. Apay nga ta. Itaban pa'y. Jakam mo Kaano kay nga umawag na? Jakam mo. Nga, nagpauit na iti kwartata. Saan nga ron? Di ka makawawat aya. Imbagak lang arudan nga wantimpaw ita. Dagulit ka mo talaklakayan. Ay, kunak ano nagpauit na. Tadamat kinatang ni Jimo nga agas kaw. Ay, warta na jay inggatang na. Ay, awan ang around. Nabayagan saan ta arimwar bakit? Saan tan nagpaspasyar? Ay, awampay nga ron kwarta. Urayan ta kaano ngagpawit dagiti apo ko ta. Kaanong tugatangay bakit? Dak nga ron lamaw. Amo kaya. Basta urayan ta Maturog taan pitong lakay. Rabeng. Anyat pampanunutem aya. Naisikod na pampanunutag Nga. No apay nagbasay ti pawpawin na iti apo ko ta. Kandakil kanuma di suldo na di abraw. Ay, ado siguro ati paggasgastusan da. Saan ba't asigaw akastay? Dakal mo ti pawpawin na ine. Jakam mo Naumada siguro na. Kas tanga-tanga agpaysaw.
Jak nga rod amo. Kanayon sa pa'y kaubawag iti. Apay asaan data batin nga awagan. Saan data nga ta akailaw dagiti apo ko sa bakal. Kailiw datra. Nga makumikum da ka no nga rod. Kuna ni Jimo. Ay na, naimbag laki din Tada ni Jimo nga apo ko saan siya. Na ano amang kadwa ka data. Una. Isu nga agyaman taken ni Jimo nga apo ko ta. Hello, Insan Glory. Hello, Jimo. Kumusta? Imawag ka din ti kapsat ko? Wan Insan. Nagpauit pa yun na iti kwarta dabong. Nasayaat nga ron. Inkanto kitaan ti pawit ko No kasta, nagpauit ka Insan? Wen, insan. Makamukan. Sikan dag budget. Ta si kamot ti kadkadwa da apong dita. Wan Insan. Agan anos ka, insan, Sana bale, tabinulan mo't nga agipawit kami iti kwartayo. Agnaad ka laang dita balay. Basta saan mo abaybay ang daapong. Dakkel ti utang tayo na imbag anakam kadakwada. Tadakkel ti na itultulong na kada tayo idi. Insan. Sayang lang amin, tadi mo mo't inlupas ti panagadal mo idi, insan. Ala, napalabas dayayan Insan. Saan tayo nalagipan? Sige nga Rod, basta di mo baybay ang daapong Wen ka de, Insan. Di kay madanagan. Ay wan, kasaritak man daapong, Jimo. Ay, kwa, Insan. Awanak iji balay. Adak dito'y kindaan. Magkikindak, tap, pagsidag dapong itinaimas. O sige nga Rod, baliwak ton ti umawag. Ulitak insan, agan anos ka. Wen, Insan. Agyamanak, o sige nga Roden, bye. Bye, Insan Glory. Yak, kaya ta makasarita na dapong. Tapno sigurado. Napintas ti lokasyon to'y nagatang ko ataga. Patakdirak adago sa iti balay ko. Naswertiya ka. Ta nakachambak iti nalakaalote. Masapul ngagbalinak awais. Tapno makabalayak. Lumakaya ko nga mawan pailat balay ka. Iso nga aramatek ti utek ko. Tapno makabalayak. Andat ba sida bakal? Ay, target manon Manay, wala ka target. Wala saan buguaw. Aganos ta Agyaman ta, tadaasin kan bugoong ngay paspasida ni Jimo kadata. Awan pa'y pauin dagiti apo ko taaya. Ay, awang nga rod, taado ka ti paggastusan da ko na ni Jimo. Anya, ay, nabayagan akasto di sinsidalta. Asin kan bagong latan. Di tapay makamirmiryendad. Agaanos ta Hindi mo sabat sa nagiti apo ko sa bakal. Apay ngay asaan datan apaw itan iti igatang ta iti naimas asidata. Apay ngay. Awanan, nagbaliwan da Insan Glory kan Insan Roger, apong. Anya, apay ngay. Ay, sandan ngagpaw-pawit iti kwarta, apong. Apay nga sa. Tawagam ba na kaya't ko ang makasarita, Jimaw? Ay, kababay, napong. Makumikom da. Ang mga madisturbok pa ida. Di kay madanagan, apong. Tasyak, ti kumatang iti agasyo. Pangalaam nga iti kwarta, Jimaw. Ay, kat agrimidyo ka. No kasapulan nga umutang tapno da paggatang yo iti agasyo. Aramidag. Takasta, ti kinapatagyo kanya, apong. Hello, Manong Roger. Kumusta? Makaawid ka kadimatlaan? Wen Glory, sika ngay. Wen, Manong, makabakasyon na. Nasayaat nga Rod. Tapno agid tangag bakasyon natin ko. O sige, Manong,
Ay na, kailiw kong taagawin di Pilipinas. Kailiw kong daapong bakit kan apong lakay. Uray siya karod, Glory. Kailiw kumot na nida. Nabayagan na jak nakasarita ida. Agkabaw ta kanon kuna ni Insan Jimo. Katidan kaya ti makisarita iti cellphone. Wen ka nung aron. Tipayan da ka no ti cellphone. Naimbaglaan nga taad da ti kasinsinta amang tartaripato kadakwada, Glory. Wen nga rod, manong. Santan nga ipakam mo ka ni Jimo ti panagawid ta. Tapno masurpresa, manong. Anya pala ti sapulin nyo ya. Kit mangan kayo mat iti mamitlo iti may sangal daw. Asin, kan bagog lang, di paspasidam ka na kamay. Naunla ka din ti sa balay. Uray natang noisaw. Awan tinateng, nangina. Apay nga imo yung kamutin ka na kami, Jimo. Ay agulimag kay man, makareng kayo. Tawagan man daglure kan Roger. Takasarita may, Jimaw. Ay awan, nangina ti bayad. Sa awan ti paglod ko. Sanda nga papawait. Yung may na makasarita ay day ti cellphone, Jimaw. Ay aganos kayo ah. Awanan, nalipatan da tayon. Di yun namnamain nila. Ta saan da kayo napagananaw. Andiya. Apay ngay. Uray sanda kami napawitan. Basta makasarita mi kumaida. Wen, Jimaw. Kailiw medan. Nakalipat da nga rudeng. Di kay ka di makawawat. Kaya't yumanan ti matapais, ha? Ah, Hala, pumanaw kayo iti sangwanak. Ingkay iti silidyaw. Tamaistrisak ka na kayo. awagam nga Roger. Anay ko. Apay at tinabis mo matan ni apog mo abakad nga ay, Jimaw. Ay, May sa kamutalaklakayan. ay Jimaw. na. Tas tagayam ti aramidom kada apong Jimo. Api abugpog kawam da apong, Jimo. Ni, simangpet kayo matgayaman. Insan Roger. Insan Glory. Wen, kat nang ngagmi amin ngayong bagbagam kadakwada. Apukok! Agyaman nagawid kayo! Ay na, imbag na singmangpat kayo na po. Apong. Kaya't yung tigatas. Itimplahan kayo iti gatas yaw. Ilutuan kayo iti... Ay, ang tanda ka, Jimaw. Ita, tatanda Roger kin Glory. Saka kundi singpat. Ay na, di upat patanda tatao. Ha? Plastic na ita. Aging sasingpat lang. When Roger Glory, ididamaw, nasingpet ni Jimaw, nga may di agbaybayag, rimuwaran ti puno nga ugali na, rinukar ti ugali na. Wan, kan pasaray kabilan na kami pa yan. Jaklaim pagarup amay torod ng aramidan ti kasta kada kayo. Binulan nga agipawit kami iti kwarta kan kwa na. Tapno dalabus-busan nyo. Ngam di na kay matgayam igat-gatangan iti naimas at araon. Pulaos, kano asen ti paspasidana ka na kami. Sige, takasarita mi ni Jimo. Apong, Ladingitan mi nga ibaga. Ngam pumanaw kan, Jimo. Insan. Sana po no dagiti impulong da apong kada kayo. imbagam ngagkabaw da apong. Kung saan mo't gayam? Wah. Pumanaw kan, insan. Tamang kita kamin iti sabali ang mga iwan kada apong. Insan. Saan mi nasingiran dagiti inalam a kwarta? Basta pumanaw kan, Jimo. Pumanaw di pumanaw. Day talaya nga ya. At damot balay ko pagawidak. Wen! Pumanawak! Nasaya at taimay ka. Jimo Barok. Ada bad news. Ha? Anya bad news? Tatakordapyo. Ada jay puno nga kindaga. Itinagtuunan ti balay mo.
Pudno nga kindaga nga. Naluko ka. Baraw. Linuko na ka. Di naggatangam iti nagtuunan ti balay mo. Ha? Saan na mo'y gaya makukuha din lako na kin ka? Anya? Isumot la di na may ti papilis ti daga nga. Awanan ba inda jay? Kasano nga roda nita? Tata, papanawin na kakanom ti akin kukwa iti daga. Baraw. Agpakpakasyak. Insan Glory. Insan Roger. Awan papanak. Awan pag naidak. Insan. Pakawalandak ko ma. Insan. Sulnitak ti nagkurangak. Maasi kayo kumakanyak. Ikarik. Saanin ang maulit tinaramid ko. Pakawanindak ko ma. Agbalbaliw akon. Insan Glory. Insan Roger. Saan kami matapaidam kat insan? Kan kasinsinda kalata. Iso asike. Mapakawanda ka. Agnaad ka man ti balay. Ngam saanan asikat ipangipawitan mi iti kwarta nga allowance da apong. Wen, insan. Okay lang. Ngam no ulitam manan ti inaramid mo. Amo mo ti mapasamak king ka insan. Mapilitan kamin amang idarum king ka. Saanan, insan? Promise. Agbalbaliw akon. Panagnagakday ta kada kayo. Insan Glory. Insan Roger. No nasaya at daaramid mo, nasaya at tumet ti pagbanagam. Ngam no dakes ti ganwat mo, dakes tumet ti tungpal mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag, ti tao. Hello! Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras si amin nga wan labas. Sakbay ti barumanan apakasaritaan. Makablawan pa ti Kalyag family dita Benguer from si Joy. Kastamatan ti Pascual, Pastor Bautista kan Gutierrez family dita Pangasinan from Mariel Gutierrez. Kaya titain tayo nga rudan tenggan ti episode 292. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Nanang, agpaiso ay asimang putan ni Uncle Berto. Wine, idikalman ka now. Agbakasyon laang wano agsublimot la ijabro. Agbakasyon laang. Agsublimo la ka no, into no mayabulan. Ay, tulungan dak mga ron nanang. Tas umra ka kaswaitress iji restaurant na. Aliya, agrubwat ka, tamapanta iji balay da angkel mo, anak ko. Kumusta ka ngay manang? Kaanakan? Agmano ak, Uncle. God bless you, kaanakan. Kahit kumusta kayon? Hey, kastoy lata kasinsen. Pasaray agsakitak. Iso ka na yun, ti pa nagpadoktor ko. Ay, oray siya nga rod. Adumatan ti marikrik na kitibagi. Ngam gagangin na siguro no mapanin ti edad. Adon ti tumpuar nga anayan ti bagi. Wun nga rod Ay, wan, mabalay nga isarek mo to'y ka na kami ti restaurant mo. Nadapay bakanti Tanay, nagsardeng matan nga giskwela. Apay nga adi mo ituloy tag eskwela. Sayang kanakan. Kurang mati budget, Uncle. Ado, mati mabalin nga apply nga scholarship kanakan. No kaya't mo tagbalin nga scholar, mabalin. Eh, saanan, Uncle? Nababa ngamin dagiti grado. Ang mga nagjack tumot lang makapasa. Anya? Kaya't mo tagtrabaho iti restaurant. Wun ano, adapay bakante, Uncle. Para inaw ti sapsapulag. Tayo ti kurang. Kaya't mo tagbalin na dishwasher? Ay, dishwasher, Uncle? Wen, isumit lang amin ti bakante.
Kompletong dagiti waitress. Dishwasher tiga sa pulak. Oo, anya. Mayat ka, Mira. Kat, wanan Anya pa'y ngay, isumutlat bakante. Libre amin akanan manipulag sa paging kay timalem. Pati merinda, libre. Iso ang makaurnong kay ti sweldom no naimped ka kanakan. Ket, kaano ka nga agrog eh? Urain ton bigatan na, Uncle. Ngam, nadan tagi katawi tres, Uncle. Mabalin ka di asyak ti sumublat? Ha? Ay, kitaan to no kasano, kaanakan. Apay adi ka pa'y mo't nakarubwat kataldawan. Kunak man no sumrek ka ija restaurant ni uncle mo ita. Kasla masaduta ka sumrek nanang. Dishwasher mo. Nikat anyangay nga rod. Kat iso nga rod ti bakante. Ano sampay laeng Anyat ammom no agibangon tumanan iti sabali a branch ni uncle mo. Di sonton ti pagaplayam ka sweet dress. Dishwasher? Ha? Sapay ka gurgurak na gininaw. Kat ano sa mun kaysa awan. Hala nga rin tagdigos ako, nanang. Mala, agawa ang takababain ka ni uncle mo. Damo pa'y langal daw mo iti trabaho nga mala daw ka. Anyat ko na enan ngay. Ure at uncle ko, mat. Awan mat sabsabali, nanang. Takasinsin nyo, mat. Uray man, aramidem lataman ti trabaho anak ko. Agagat ka ijay, di ka agsadot-sadot. Di mo ipakat ti ugalim dito'y balay, Mira. Adda ka barbaro akadwayo, ni Mira. Adda kadwa ti dishwasher tayo. Welcome, Mira. Thank you. Ipasig mo ti bagim kadagiti kakadwa Mira, wag? Ta amin da ditoy, nasisingpet da. Well, uncle. Di na matla iba kan aka-anak-anak. Tapno ngumato kumamat ti kita dagiti at trabahador kanya. Okay nga ron. Rogyan yun dagiti trabaho yo. Tamadamdama lang. Adumanan ti agsangpet a customer. Unay mat ni Uncle Berton. Inyam mo na kang agpaiso ka dagiti empleyado na di restaurant na. Ngam di naman imbaga aka-anak-anak. Ha? Apay, masapulaya kay baga na ti kasta? Katwan Tapno ure kaskasan no, ngumatumot basit ti panagkita da kanyak. Nga ure dishwasher ak lang ijay. Tapno didak kumamot tagtagibasitan Sigurado nga min kat anang ato ti purwa da gijay. Tay muno na da ijay at trabahador ngam siyak. Ay na, saan man natila at atapo manak ko? Di mo pagpanunutan iti saan anasayat dagiti kakadwam. Sika ti makibagay, ta sikakat nga ro ti kabarbaro ijay. Ay kat kapilitan na kastan Tano imbaga ko man ni Uncle Berto anak-anak, di isuda ko mati makibagay kanyak. Ikateman ti kasta nga ugalim anak ko. Saan anasaya at tinangato ti purwana. Agpakumbaba ka, takasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Di ka ko magtangsit-tangsit anak ko. Naladaw ka ita, Mira. Ada ka din ni Uncle ko, Luis. Sinong uncle mo? Ni Uncle ko, Berto Jay boss tayo dito yung restaurant. No, kasta. Uncle mo ni Sir Berto? Wan, Luis. Kasinsin ni nanang ko. Ada ka din ni Uncle ko, kunak. Awan Aldaw to, no adaday jay. Kat, adante ka dua ka dishwasher? Awan pa'y. Tadi pa'y kanong remor iji hospital ti asawa na. Unay matan. Di may sakmanan nga ginawan. Naganuntuman ti may nawanan. Kataganos ka, Mira. Takas ta nga rod mo't at talaga ti trabaho. Anusan ti trabaho, tapno agsweldo tayo. Ay, unay mat ngamin ni Uncle Kon. Dishwasher mga min din nangisirkan na kanyak ditoy. Napanan ni Mira, Juna. Nagapsuon mo't tanti inawan na dyan kusina. Ay, diyak mo Adamat la itay di kusina mangmangan. Pudno ay akaanakan ni Sir Berto ni Mira. Isumat ibagbaga na, Luis. Kaslay palpalastog na pa'y nga ibaga akaanakan ni Sir. Nadlaw ko mati kinalastog na ngagsasaw. Pasaray ngumato dagiti kiday na nagsasaw. Uwan, nadlaw ko matdayta. Madlaw nga da supsuplada na. Anyat amuta. Ang mga nukas jay na laang mat. Ang kinapudno na kat nasingpat gayam. Ay una niya.
Pinagatapan tan iti dakas di kadwata. Masaula ang matkit di Luis. Ala, nakaturog matgayam ni Mira dito'y ayan ti paglutuan. Uy, Mira! Mira! Agreeing ka! Indumog mo dito'y lamisaan. Mira, agreeing ka! Naurnungan ang dagiti iinawam. Inka aginnawan. Di ka man kundi lang nga mangibaon-baon kanyak si ka, Jonah. Laglagi pa makaanakan ti boss mo ditoy. Iso adi inak baon-baonan. Ha? Nasakit nga rin ti ulo iso ngayon turog ko. Ay, kasta aya. Sorry nga, Rod. No kaya mo disikan ti mga ramin iti trabaho. Ipulong kan tupay kini uncle ko. Na, ay ako bangay ti ipulong na kanyak. Baybayan mo, Jun. Di mo tutupan. Tawurid na kami para luto kat inapa na itay. Makasali kami di talamisaan, tayo dumog na dita. Nagbayag pa, titurog na. Ay, anyan. Diyak lang pagaro pakas jay ti ugali day jab babahay. Ay, imbaglakit din ta ti dug ti pasensya. No saan tinutupak ko ma? Kat amang ano niya pa'y tinaaramid ko kankwana. Baybayan latan. Ang mga ano agipulong ko ni sir. Ang mga ano baliktadan na kapay. No kasta, agsubli kayo man ni Jabro, uncle? Well, Mira, iso anda kayong timakamo dito restaurant, wen? Panahon kayo. Agbakasyonak tumanen. Wen, uncle, di kay madanagan. Bantayak dagiti trabahador mo. Tapno sanda nga agay-ayam ng trabaho. Ha? At ang aming gingkinan ti daddumakot. Iso adagdagdagak idanukwa, uncle. Iso di kay madanagan. Tabantayak dagiti trabahador mo. Naladaw ka man na simrek, Nana Maria. Agkaralangan ka lang aruden, maladaw ka pa'y lasumrek. Kasano ket, pinagtumar ko pa'y ngamin iti agas di asawak balasang ko. Parigatan nak mga ginaw. Kakaasyak nawan ka. Sisyak nga ginaw ditoy. Ay, pasensya ka, an balasang ko. Sana bale, tagim imbagan di asawak. Kan addan tay apo ko kamang bantay kan kwa na iji balay. Iso asa anak siguro nga aglangan. Rumbang lang. Tawan dishwasher no aglangan ka. Tasaan na para inaw ti trabaho ti restaurant. Ha. Impromote nang uncle ko abusyo. Pinagbalin na ko na waitress. Ay, kastaya. Akat asino nga yan ti kadwak nga dishwasher, Mira. Katawan na. Iso nga anusam, Nana Maria. Waitress mo ni Mira dito yung restaurant, Jonah. Wan nga, Rod. Imbaga ka nun ni uncle na. Di na magkuy ti cashier nga awan ka nung matam muna. Kunak man na kumpleto kayo ng waitress. Wan nga, Rod. Ngam ni Mira matan ti makaad-ada nga agsiserve iti makan. Kan pasaray apaan na pa'y nagiti customer. Ay, sus, apay ngay. Imbis na nasisingpet kayo amin, waitress. Ay, wan nga, Rod. Nalaukan kaming itinatangsit a waitress. Iso ang matanaga na. Ang mga numaksayan ti customer tayo. Taong-ungtan mat ni Mira dagiti daduma a customer. Tarimaanan yung matimang na. Nakawarwar pilang isa na panawan Kasi nyo. ungtan naman ang ti customer. Tingka nawain. Maditigas din nga raramidin. Si kan into na paod na. Narigat a pakibagayan dahi ta babae iti sabali ti ugali na. Luis, pimanaw ti cashier tayo. Agsangsangit arimuar. Apay ka na. Inapa ni Mira. Inanawa na ngamin. Gapo iti panangap-apa na iti customer. Ngam pinagsasawan na ti kahera. Intudo-tudo na ariniawan. Tangay sana simrek ti kahera tayo. Siya kung tag kahera. Ne, amo ka din ni Sir Berto dati ang mapaspasamak, Mira. Ni, apay awan pa nagtalag mo kanyak, Luis? Siyempre, amo na Idandanon ko amin kan kuha na mapaspasamak dito restaurant na. Siyak nga ruti tinalog namang bantay kada kayo. Kaslawan pa nagtalog mo kanyak Awan bilib mo kanyak, Luis? Agdamdamag aklaeng. Ket saanin nga agsubli ti kahera tayo? Ay, diya ka mo. Ngam na puskul ti panagrup-rupa na no, agsublipay laang. Kalpasan ngay napapa na kadapay larupa nang ipakita na kanyak. Puskul rupa no kasta. Apay no awagan ta ni Sir Berto, Chona. Ibagata ti mapaspasamak dito eh. Ni Ma'am Carla nga anak na ti awagan ta.
Taiso tiada dito'y Pilipinas. Kan isumot a talaga ti boss tayo no awan ni Sir Berto. Sana ya. Ay mo na niya. Nabayag nga minin asaan nga ima ni Ma'am Carla. Ay, nagatindog ti pila dagiti agbahin-bahin iti restaurant. Takas ano, saan nga amo ni Mira nga usaran ti computer? Iso amano-mano ti pampamayanan iti kahera. Ay, awan nga rod ah. Ay, di mat nga min simrag ti kahera tayo. Nanang, kitaan nyo man numaya to'y cellphone ko. Ne, anya day ta a cellphone. Agkupin mat. Uwin nanang, nangina day to a cellphone. Nangalaam ngay iti inggatang mo. Ay, kutswildok ah. Kantap na muyaw. Siya kunti kahera iti restaurant ti uncle. Anya, apay, among ti agkahera aya. Naglaka. Adto ti sandal yun, nanang. Inggatangan kayo. Tapang ramanan nyo matiti sweldo. Ha? Ni Uncle Berto mati umawag. Nanang, da kayo man ti makisarita kan kwa na. Ibagayo nakaturo ka. Ay, sikan ati makisarita. Tamagan mo ada napatid nga ibagana. May papan iti trabaho. Ay, manjak. Basta kasarita yung nanang. Alam, sige, kasauyaw. Hello, kasinsen. Hello, manang. Apay, ayan ni Mira. Intad namat kanyak ti cellphone, kasinsen. Napana ni Jessilid na. Apay, di na kaya ti magisarita kanya? Mabuting ka di? Ha? Apay ka de, kasinsen. Agda matingay na ramid ti anak mo di restaurant, manang. Imawag ti anak ko itay. Kat imbaga na amin nga inaramid ti anak mo. Anya? Apay, anyat inaramid ti anak ko, kasinsen. Hello, Uncle. Di ko mabasta pat yun latan ti may dandanon kada kayo. Saan na po no dagiti impulong da? At dati CCTV ang pamanaknek, Mira. Nadingitay. Ngayon nasaysayat no di kan sumrag iti restaurant ko. Yak kasapulan ti kasken ka trabahador. Uncle, Nga masapulang bayadan ti kinupit mo akwarta. Tanakitak iti CCTV ti panagkupit mo. anya? Una yan, ti kasta nga inaramid mo, anak ko. Damdamong pailaang iti trabaho, mga kasjayan ti inaramid mo. Anya nga'y, di inikat na kan ni uncle mo. Sinubsobraan da mo timpul-pulong da. Mamwakla ang tinagipulong sungata. Nagkupit ka pa'y gayam iti kwarta. Anya nga'y dayta, kababain ti inaramid mo. Uncle mo pa'y mga rodyo kinupitam. Pangalaak nga iti pagbayad ko, nanang. Apay, manaw ti inalam a kwarta. 50,000 amin, nanang. Iso di inggatang ko iti cellphone ko, kantaintad ko sandalyo. Anya, agasam nga idayta. Pangalalaam nga iti kasta agatad. Pangaasiyo. Da kayo man ti makisarita ka ni uncle. Ibagayo tayo inutak abayadan. Akaramid ka iti saan anasayaat. Sa kalpasan na, siyak ti ipasubom ang makipagpakasi ka ni Uncle Mao. Alan nanang. Uray ta kasinsin yung mat. Kat, addan na strikam at trabaho, Mira. Addan Apay, ti kunayo, jak makasapol iti trabaho. Bumaknangak tulaang. Mangibangon ak tumot iti restaurant ko. Takumpitensya ak ng Calberto. Anya manan ayaday ta nga ibagbagam. Nasakit tinakam ko iti panangikat na kanyak. Isong agpabaknangak man. Kat dumteng to ti tiyempo na bakbaknangak nga dayong ang iso. Anak ko, akseptaram ko mati ka malim. Basol mo matlaang no apay nga inikat na ka. Kanak-anak ngam inikatnak? Di oray awan kinabagyan no kasta. Saan anasayat ti kasta pa nagsasaom? Nalastog dakit di Gaputabak nang da isi-isyen da tayo laang. Bumaknangak tulaang. Anya, nalakom amin din pala ako ka cellphone, Mira. Wen Brent, ngam nagtawar da mo't. Basit mo't kit di ati tawar da. Yag mo nga rodan tinaglakwam. Tabi nga ko. Joy promise mo agudwata Brent. Wan, dalag mo na aya. Ay, naimbaglaangan ta nasarakak da iti agrupo yo.
Nabiit kaya mo talaga ti bumaknang ditoy. Wala. Pasig ngamin atakaw dagiti laklako tayo. Iso pag namayan da ito yung trabaho. Wen nga ron. Ay na, sapay ko mata bumaknang akon. Wen, basta lalay yung taglakaw. Diyan lugan ang inginaan, idil mo. Tanong sikat yung makalako ijay. Dakal, tibingay mo. O sige, agbiro ka kiti pangilakwak, Brent. Nagalaam di tabilbilagam a kwarta anak ko. Nagadaw. Bingay ko iti naglakwak kalugan, nanang. Ahente ak ngamin ng tiluglugan. Iso adi kay mas daaw. Anya? Adto iti kwartayo. Ni Brent ti umawag. Habi nga ta nga umawag da ito eh. Hello? Hello, Mira. Natiliw kami. Adda kami ita dito presento. Kahit labing ita. Yung inraman ko tinagan mo. Imbagami amin anagan nyo kakadwami. Tapno amin tayo kat mabalot. Anya? Apay nga ay manjak. Jak kaya ti mabalod. Apay, anya mabalod nga ibagbagam Mira. Nanang, tulungan dak. Ilang mang dak. Jak kaya ti mabalod. Nanang, jak kaya ti pagbaludan. Kaya't kunti rumar ditoy. Rosa. Ano sam ti bunga ti aramid mo Mira? Anya agay, kastamat ti pinilim agkasat mo. Sana ka nagkurang anang bagbagakan ka, ngam dinak dinangag. Isu nga ano sam nga apitan ti bunga ti aramid mo. Kaya't kumatla ti bumaknang iso na aramid ko ti kasche, nanang. Napintas ti agarapaap. Ngam tinasaya at kumaawagas. Isu pagnakmam day ta na pasamakan ka. Maditirik nak amabalod kan. Ngam awan maaramid ko anak ko. No apay mat ngamin adi mo dinangag dagiti pamagbagakan ka. Pagkawanan dak ko ma. No nagbali na kasukir kada kayo, nanang. Kanuawan na saya at ngayon pagpakitak kada kayo. Agbababawi ak. Ala, saan pa yan naladaw ti amin? Adapay gundaway mo nga agbabawi kan agbalbaliw anak ko. Basta agsingsing pat ka kuman. Uwan, nanang. Ikarik. Liklikan da garamid iti saan na nasaya at iti pada a tao. Tano dakas da aramid mo, awan na pintas a banag mo. Alaga gayam, di tanti nagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyag, ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Tatang? Anyat sangsangitan nyo. Nilanang mo. Anak ko. Pinanawan na ta. Anya? Napanan na. Si Mura ta na lalaki. Anang isukatan na kadata. Anak ko. Anya? Apay ati naking kuyog. Di na ka di kayat akadin na. Anak ko. Anya nga iti masakbayak iti sidong yo. Kit awan mo trabaho yo. Makasapol at tumot lang ang anak ko. Diyak nagayatan ti pan nakapukaw ti trabaho. Tanagsiraan ti kumpanya apag trabawag. Apay nga pinanawan nak ni nanang. Kasanuwag payitan ngay. Anak,
Ano sampay lang to'y maitad ko abalon mo ama man agiskwila, anak ko. Tinggatang ko ni tibagas tinat kadak iti kalman. Napanak na ki extra na ki construction, anak ko. Anya muting. Awan pa'y ganas tag-eskwela no kastoy. Anya nga iti pagmeriendak dito eh. Pagplitik mo't lang nga mapanag-eskwela na ito eh. Anong sampay ti magmagna, anak ko? Ta asilig man. Masaduta ka magna. Ay, pura ya ag meriendan. Ano sa kong tibisin ko? Ryan, ituludan kanto ni ti meriendam no aldaw, anak ko. Saan? Ay na, agyaman nak angkal. Natarimaan ng tipayong ko. Agyaman nak Isakti rumbang agyaman, kanakan. Tani na yun ang tibayad mo kanya. Wala takip munday ta, angkal. Agyaman nak, isa, kanakan. Aywan, yag kuntuman di sapatos nila kay ko, tapadait ko kada kayo, angkal. Wala. Yag mulat ta, isa. O sige, mapanakon, angkal, ha? Sige, agyaman nak manan. Ay na, anusak pa lang tagdahit iti sapatos. Kan nagtarimaan iti payong, kan anyapay tita. Tawan pa yung paki-extra ak na construction. Ayun mo tati anak ko. DJ gayam. Nakatugaw iti puon ti kayo. Ryan! Anak! Apay nga may kayo dito'y pagadalan. Umay ka. Ikang kay ti merienda manak ko. Oh, adoy. Kimata nga kiti bananak yo, kan adapay Diyos mo dita. Anya kay mutin. Di kayo lamabay ni tikasta lang ayaw. Nagmursen kayo. Kababay titsura yo, tatang. Oh, Saan nga mo dagiti kaadalak ang marigrigat ti amak? Ala, yag yun daytan, tapumanaw kayon. Uwan, anak ko. Sige nga, Rod. Panawan ka na, anak ko. Umangan ka, Wen. Uwing, alaki din. Pumanaw kayon. Naksa makikumboy dito tsindahan ah. Makasidsidaak iti naimas. Tano adda makumbuyak. Mga anak ton dito eh. Makaamon ton ni tatang ah. Uray ta na iramot iti asin na sidsidain na. Hoy! Darasan mo ta! Nagbuntog ka nga kungunay! Wen Ben, umayon. Ninanang dayjay ah. Darasan! Umana ako ni Tikotse. Wen, sige. Sumaruan. Nanang! Nanang! Ryan, Nanang! Kailiw ka una yan. Apay pinanawan nak. Nanang! lading itak anak ko. Plano ko mati umay mangsukon kan kangam istrikto ni Ben. Sino ka di dayjay lalaki nanang? Apay abugbugkawan na kayo. Aqua, ni tatam aben. Simuro takon kan kuana. Tanda mabalin na iti biag. Nauma akon iti kinarigat ti panagbiag tayo anak ko. Iso anaaramid ko ti kastoy. Pasensya ka kumaan. Sumurot ang matkin ka nanang. Anya, Please nanang. Yak kayatan ni Jibalay. Awan tinapinta sa masakbayak iti sidong ni tatang. Nanang. Awan mo't na talaga tapanggadan na. Makiki-extra lang mat. ko. Alan na nanang. Please. Sumurotakin kan. Sige, umay kang arudan. Tani, agur-urayan ni tatam aben itilugan. Tulungan na ka mangimot ka dagiti ginatgatang ko, anak ko. Agsuro ka man ngagmaneho, Felisa. Ay, jakmat mo, Ben. Isungarot ako lang agsuro ka. Tapno masursurom. Di mo pala pinadpadas, di mo amukon kunamon. Basta isuro ka. Tapno si Kanton, ti mangimaniho kanya. Makabannog mo, tagmaniho. Ay, sige Padasag no amok, Ben. Wen, nalakalaeng. Kabalam dayta, Felisa. Yung karingan na anak mo. Tawasingan na dilugan. Nasapa pa Ben. Alas 4:30 pala iti parbangon. Di mo man pag senyorit 20 anak mo, dito'y balay, Felisa.
Masapa ka marita. Isu ariingam ni Ryan. Tawasingan na tilugan ko. Ay, syaklaangan, Ben. Kasano nga ron ang makaluto ka ngay? Riingam ti anak mo kuna! Anyak po na ngay dito'y balay. Isurong mo't at tumulong ka na giti trabaho Nawatam! Anak, pangasim. Agawit na ni Jay palay. Manjak, awan na pintas ang masakbayak iti sidong nyo. Isu aninanang ti sumurutak. Naimbag ijay. Tama itagda amin na kasapunak. Kinsigurado ang mapagadaldak. Anak ko. Ala, pumanaw kayon. Maudin da ito ay yumayo dito pagadalan ha. Nangan kayon, Uncle? Wan isa. Nalpasan. Anyat sindayo ngay. Asin man nga tan, Uncle. Kuha. Dak ngamin nasangot tinapan na kikyenta. Ano ti awat ko ada ita ka sapatos. Ala, agrobot kayo nga rod, Uncle. Taintay mangan itirwar. Isaanan. Ano pa ti da ita ka sapatos. Agyaman naglaangan. Kan may sa, nabsugak pa eh. Ay na, makauray day ta trabaho yo, Uncle. Alakit din, tapno makapasyar kayo, mat. Ipasyar kayo, Uncle. Ay na, saanan. Agyaman naglaangan. Ala nga rod, ikang kaila iti kwarta yun. Adtoy, igatang yun ti iti sidain nyo, ha? Saan man na puro asin ti sidsidaan yun? Anya nga iti pigsayo, no di kay matmangan iti nasustansya. Pasapol ngamin nga aging pedak kanakan. Anyat yururnungan nyo ay, Uncle. Katag may sakay matan iti balayo. Pinanawan na kay langaruden dagiti agina. Oray kasya iti inaramid ti asawa. Napatagdalat ta iti anak ko, iti biyak ko, kaanakan. Anya? Ginuliban na kayo ni auntie? Kastapay laang ti ibagayo? Saan nyo akagura? Awan ti maganap ko, lugurag ti asawa kaanakan. Imbis akas na ti aramidak, ikararaga kiti, dawatag ti kaasi ti Diyos. Asapay ko ma, tamakamiris tumat larang, kat agsublidan dito'y balay. Umuli ka man iti bubong. Taliham, pasukatan ta ti pintor na. Mabuti nga ngumuli, tata. Bakla kaya. Kita damot ti agdan nga ramatag. Saanak ana irom ngumuli, tata. Irwam mo itan. Sabali ti biyag mo ija balay yo. Sabali mo ditoy. Tamakipagnanaid ka la dito'y balay ko. Tata. Alan, agulay kan. Itala makapagtrabaho ka iti usto dito'y balay. Tawar klaseng. Alan, agulay kan daldaway. Ben, inak makichenda. Sige. At ito pagkitindam. Masaluta ka ruman. Uray tamong matintag maneho. Alamon tilugan. Sige, mapanak nga rudan. Ta sigurado nga ado ti tao ita. Taal daw ti tiyenda. Mala, mapan ka nga rodan. Darasag. Api akas la sa bali ti taray tuylugan ita. Kasla, adda ti, sapay pasalog. Api ngay, tiyakmat may prenon. Awan preno tuylugan. Nagsakit ti panang panaw mon kada kami, Felisa. Pakawanan na kadagiti nagbasulakin ka. Felisa. Nasakit ti panangikalang mo kanyak ini. Nasaksakit man matan ti kastoy nagpanagam. Di ka madanagan. Jak pulos nangimula ti sakit tinakamakin ka. Ipatpatag ko. Awanan na dinanang mo. Awanan ti rason. Tapno agtalinad kapay jay balay datatam aben. Agawitan ni jay balay.
Anak ko, Jak mayat ti agawid. Kanayon nga ibagaday dinanang kanya. Ani tata binti makaitid iti napinta sa masakbayak. Iso ajak pumanaw iti sidong na. Agsardeng ka pa lang agadal, Ryan. Agurnong ka pa iti pagadal mo. Tano makaurnong ka, mabalin mo ton ti agadal. Di kagdanag, tatulungan kan tumot laeng. Agtrabaho ka iti construction. Tadagayam ko mangisarakan ka. Kan manipod ita, alas 3 ti parbangon ti panagring mo. Agtrabaho ka nga umuna dito balay. Sakbay ang mapan ka agtrabaho. Nawatam! Marigatan akong iti sidong ni Tata Ben. Iso pumanaw akong dito'y balay na. Kimutungak pa iki din. Tanaparigat ak iti husto dito'y. Nagdagsin na giti patrabaho na kanya. Kanayon ti puyat ko dito'y. Iso pumanawak. Agawid ako ni Jebalay. Gundawayak ti kawan na. Tatang! Tatang! Ayan nga ta ni Tatang. Tatang! Tatang! Awan sana. Apay saan na nakatrang katirida? Insan Ryan, nasaya ata nagawid ka. Insan isa? Adda ka mo't gayam dito balay. Wan, tabang pantayak ni tatang mo. Ha? Apay ni Tatang insan? Ayan na ka di. Adda iti silid na. Ay na, masakit ti amam. Anya? Apay? Anya't sakit ni Tatang ko. Nagkutong kayon, Tatang. ala. Ang yaman na, tanauray ko ti panagawid mo. Apay adi yung bagbaga masakit kayo gaya mo. Tatang. Kilahat mo ti panagsakit ko. Nahalak iti panagapapgat ko. Iti sakit ko. Nabaybay ti sakit ko. Aging ka nagbalinan akan sa... Tatang. Paimbag kayo kuma. Lablapanak ti sakit ko. Kabalak na ito. Pinanagsak lang iti panagawit mo, anak ko. Sorry, iti kinatangsit ko kada kayo iti kalabas. Pakawanindak ko ma. Tatang. Sika, inspirasyon ko, nagbibiya. Iswala balak na ito yung sakit ko, anak ko. Kawanindak ko ma. Tatang. Oo. Mabit lang. Tadaited ko ka. Adto'y tibakbuk ko. Sika, tibaonag amang hirawar iti karkana. Sa sibibihagak pa ay anak ko. O kagaama, anak ko. Ni. Nawadwad agad ti karga ti pasbuk yo. Paraking kadayta ng unong ko. Tatang. Anya na nagtanok kagayam nga ama. Insakripisyum ti salunat mo. Kapula ang kanyak nga anak mo. Ipatpatag kaunay. Tatang. Di mo tangsitan dagiti dadakkel mo. Tadi mo ammo ti mapasamak iti masakbayan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao.
Insurat ni Jenna Almoite, Agyaman Kami.